Biyag ti tao. Faisa, adan visak. Ag-flight ako nito mabit. Anya, Kamo dyanan na. Makaburudak mo't langin. Oh, di ka aglitayan eh. Diyak kaya na makita ti kasta alangam. talaga gayam apatuloy man ti umadayo. Sa labali, naparudas ti panaglabas tal daw ita. Para itibuklan ta pamilya ti adayok. Jud, panawan na ko. Agkasartan nagsubliak, Faisa. Di nakisuksukat ha. Agpakpakaasyak. No dagarum ka. Basti da madagos, please. Saan nga taas ka tirumbang apang ibagaki ti kasta, Jud? Awan ti rumba nga pagdanhagam kanyak. Tay ayatin ka, Faisa. Urayam ti panagsubli ko. Ay ayatan ka man, Jud. Di ka kumapalubusan nga mawan maramidak. Iso ati maibagak. Agsingsingpat ka. Kanagan-anad kay ti pagilyan o papadam. Hello, Jude. Agyaman na timawag ka. Kailiw ka una yan. Inururay ko ti awag mo. Pasensya kan, Faisa. Italaan ay ka na kitigundaway ng umawag ka. Kat, kumusta kan? Kumusta ti trabahom di ta abroad? Di nakpakadanagan dito eh. Tao kiyak. Medyo narigat ti trabaho. Ngam kabaalak. Agipturak para ka. Sikat inspirasyon ko dito eh. Jude, agan-anad ka ha? Wen, para ka, Faisa. Di nakisuksukat dita ha. Saan to apulos? Si kakit di Ang mga numakakita ka iti sa bali a babae a pangisukat am kanyak dita. Ulitot nga ibaga, Faisa. Si kalahain, tinaka-Italyan to'y puso. Ay ayatan ka. Kat urayan ti panagsublik, Faisa. Wan, si uurayakan ka, Jude. Sige. Tain libas ko lang timawag. Istrikto nga min ti supervisor mi ti pabrika nga ayan mi. Sige nga, Rudan. Aganad ka ha. Urayak ti sumarunong nga awag mo. Bye. Rumarak nanang. Papanam nga anak ko. Mapanak ijay lugar da, Jude. Apay, anyat aramidem ijay. Nabayag naminan asaan ngay mauawag kanyak. Inakagdamag kadagiti dadakkel na. Amamuda kaya, dagiti dadakkel ni John. Saan nanang? Agad kasano nga ruday ta nga ay. Yam amok ti bagik. Asyak tinobya ni Jude nanang. Anya, sige nga rud, makaamu ka anak ko. Aganad ka iti panagbiyahem. Naimbag nga oras mo, ma'am. Mabalintag damag. Ha? Dito'y ka diti balay tagnagan iti Jude. Wen, apay ka di? At dala ko madamagak. May papankin ni Jude, kapsat. Sige, sumarag ka. Agyaman na. Ala, agtugaw ka. Anyat naman ka may papan iti asawak. Asawa? No, kasta. Asawa na ka ni Jude. Wen, ngam, apay akas lang naklaat ka. Nagkasara kayo ka di? Saan ngam adan anak mi? Asino ka di? Gayam ko ni Jude. Sigod akatrabahuan na kini. Adala ko man napatig ni ibagakan ko na. Iso na lang tadyak makontak. Ibagam ti kayat mga ibaga, ta ibagak to no umawag. Umawag day dyan no madamdama. Ha? Ay, ni, isungag pa isun ti umawag. Mabit lang ha. Kwa, saanan? Sige, patuloy akon. Agyaman aklaan na. Sige,
Mapanak pa eh. At naasawa ka ng anak ni John. Nukasta. Inalilaw na ni John. Kat papanam nga rodon anak ko. Mapanak ijay balay daan ti saling nanang. Anyat aramidem ijay ngay. Inak ang bakasyon nanang. Nagfailak-paila ang itilib ko ijay opisina. Diyak makatrabaho iti nasayaan. Kaya't ko nga iliw-liwag ti pagdaldalanak, nanang. Kat ala Agan anad ka nga ron anak ko. Sumurot ako takailiw kumatan ni antim asaling. Ngamawan mo't mangpakan ka dagiti dingwon ta. Sige, siyaklatan ti agbakasyon, nanang. Barang makailiw-liwag ak iti panagbakasyon ko. Apay anaaramid ni Diyot ti kastoy kanya. Apay nga inalilaw na. Kuna na siyak lang tayo ayatan na. Nga madamad gayam kabingay ko kankon na. Awan asin na. Pinangnamnaman naklagayam miti awan. Ang sangsangit na't kayam ti lalaki akaabay ko to'y lamisaan nga ayan ko dito'y restaurant. Unay matapan na kay Ranranan. Ang sangsangit kami matanadwa dito'y restaurant. Anya nga tamit isang sangitan na. Ang punpunasan ng t-shirt na itilona. Tissue, sir? Thank you, Ading. Anya nga tamit isang sangitan dahil ko lalaki. Thank you, Titisyo. Ading, ha? Okay lang. Siya ngayam ni Elmer. Faisa tinagan ko. At ang sakit parikot mo, Ading. Nagsasakit ka ngamin. Kwa. Oray matsika. Agsangsangit ka man. Mabalinte, mag-ialbagan ka. Di na lamisaan mo, Ading. Ha? Sige. Alaom ti ka na. Tagkalamisaan ta. Nukas na. Agpatatay ti kamadasan. Uray siyak. Inalilaw nak tinubyak. Kunana siyak lang ti lalaki ti biyag na. Nga madaman gayam kabingay ko kinkuan. Kasta ka ni. Ay, agpatata, Faisa. Pinanawan lak na tinubyak. Nagitaray, itisigo danubyo na. Anyan apan nakairanranana, Elma. Nagpadaan talakit di matan nga inulila ni Ayat. Uwan nga ron. Ngam. Mabaling ka niti. Makisinangad ka. Ha? Sure. Day talaga yan. Man nakigayam akmatkat. Saan la babae dagiti gagayam ko. Pati lalaki. Nasayahat nga ron. Aywan. Taga dito'y ka. Saan? Agababak lang dito eh. Dito'y tayo di trabaho. Agtrabaho kiti may sa call center. Ha? Nukas ta. Agpada ta call center ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Kasta ka di? Iso na laang ta saan adito'y ti ayan ti trabaho. Ijay lugar mi. Ngam kayat kon ti ag-resign. Ta sumapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak dito'y lugar da antik. Kasta ka di? No kayat mo? Ag-apply ka nita yung trabaho. Kapag iso a hiring da ita. Kasta ka di? Sige,
Kayat ko, Elmer. No kasta, ag-resign kan iti trabahom dito anak. Wala nang umakarak ijay lugar daan ti saling. Anya, kalaat mo't day taapangedeng mo Kasla marigatanak ngamin ang makalipat iti inaramid ti nobyo. No agtalin na daklatan dito lugar tayo, nanang. Ay, Pasensya kayo no ibati kayo pailaang, nanang. Ngam di kay madanagan. Tatunggal day off ko, agawid ak ditoy. nalakat makaamo ka nga rod Nuan niya ta mo mapagsaya atam, haramidem anak ko. Basta agan anad ka kumaaka na yaon. Auntie, kidawag ko maamakipag naadak pala dito'y balayo. Dito yak ngaminan nga trabaho. Wen, awan problema iti ita balasan ka. Husto Tapno adda kaduwag dito'y balay. Agyaman ak auntie, malanga road. Dalusam tay bakante asilid. Taijay ka nga agkwartaw kaanakan. Wen auntie. Pagkawanan na ko ma, Faisa. Agayatakin kan. Ha? Sapay ko ma, tas saan nakakagura, Isa. Ay ayatan kan. Elmer, awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan? Gaputag pa data itirik na. Ha? No kasta. Ay ayatan nakmat, Faisa. Wan, Elmer. Oh, agkasarta nga ron din. Kasarada ako, sen. Una, kahit ka mga ikalay sa Faisa. Umadan hinti kalay sayo ken ni Elmer anak ko. Wan, nanang. Sapay la kumata ison at talaga ti para kanya, nanang. Talaga nga inayat mo ni Elmer anya. Wan, nanang. Agad kumustamat nga iti trabaho mi di lugar daan time. Nasaya at lata, nanang. Nasingpet dagiti katrabahwak. Kastamat din ti boss mi. Ay kut, nasayaan nga ro ano kasta. Ne, adda tao anak ko. Siya kon ti mangilukat, nanang. Kumusta kan, Faisa? Jude, Kahit ka makasarita. Pasdagan na ko ma. Awanin ta sawak, Faisa. Nagsakit kat natayan. anya. Anya, awatan manan ni Jude anak ko. Wan, nanang. Ay ayatek pala ang aging kaita. Ay kat kasano nga ro den tinubium amay sa. Ilawlawag ko ti amin kan kwa na, nanang. Patyak ang maawatan nak dayjay. Ay na anak ko aya, kasano nulokwan na kantumanan. Saanan, nanang? Nagkariadinan ulitan ti inaramid na iti kalabas. Patyak ang maawatan nak, Elmer. Ngamin, amok aman nakaawat ka. Pangasim, Faisa. Di na ko mapasagitan. Inayat ka ni tigas taunay. Masig ako maganyak. Umadan hindi ka laysan, ha? I-cancel tanti ka, sarta. Lading itak, Elmer. Ngam ni Jude ti ay ayatak. Lugas na. Pinagbalin nakla po nakiputas, Faisa. Sorry, Elmer. Ngam oray anyat aramida. Jak malipatan ti sigod an opi. Sorry at talaga, Elmer. Talaga siguro asaan adata ti para iti tunggal maysa. Kat padyak nga adda sa bali nga itad ti apo aparakan ka. Lipatan na kuman. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, Jod. Ngamin, jak pulos ni namnama nga agsinubyan ta. Uli tagtag daw iti pamakawan ken ka. Kapag iti naramid ko iti kalabas. Wan, napakawan kang, Jod. Jak gayam kabailan ti manglipat kan ka. Nga oray nakirelasyon akon iti sa bali.
Agyamanak, tasyak ti pinilim, Faisa. Gaputa ay ayatan ka, Jud. Ay ayatin ka mat unay-unay, Faisa. Nasakitan iti husto ni Elmer. Isu siguro ang nagabrudan. Kalpasan ti kasaryo ken ni Jod, anak ko. Ha? Nakadamagan niyo iti dayta, nanang. Ket ni antim asaling Kanayon da kano nga agkita ide. Isumo ti nang ipadamag kanyak. Nagabrod kanon. Ay, masapol nga aklunan na ti amin. Tanarigat mat no ipilit ko ti bagikan kwa na. Nga uray adamat sa baling ay ayatak, nanang. Madamag kumanlaang anak ko. Inayat mo ni Elmer wano saan. Pinilit ko ti bagik anagayat kan kwa na. Tapno malipatak ni Jod. Ngam idinakitak manin ni Jod. Kala at anapukaw tiriknakin ni Elmer, nanang. Ay, sapay ko mga roddawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo ken ni Jod. Sapay ko tanaragsak kayo itag nanayon. Faisa, muriga, tarak mo rin nga agangas. Apay nga ngay. Kanayon matakastan. Itaray ka lang nga di ospital. Sa, bakit wala nung madam naman na ito? Iyan anak lang. Makapadanag ka man, Jod. Itulog ko labita. May kato na madamdaman na ito. Iyan anak, kitititanong to uminumak. Bakit? Sige, mabit lang. Jod! Anak ko day Jaya. Paisa! Apa yun? Anyat sang itam. Ni Jod, nanang. Saan nga gangangas? Anya! Ay, kinasayat! Itaray tayo sa ospital. Para sa ispalpay tibiyag ka. Jod. Apa yan ang sapa? Di pa nang paano mo kanya? Kung naglanuag na nayo ni Auntie kinaragsakta. Tanagsabat man Auntie dalanta. Ngaman yan. Tanagsapa mat ngayam. Di pa nang ibatim kanya. Anak ko, di ka unag ladingit. Tama nga no ang sakit ti barukong mo. Awanin ti asawag nanang. Nagsapa ti pa nang ibati na kanya. Ala, aklunan tayon ti amin anak ko. Nagsaritaan di kanya abalayan idirabi iti maipapan iti sakit na. Sigud gaya mo nga da sakit na iti puso. Kat nabaybayan na kano. Saan na sinigod nga impaagaas? Inlimad na kanya di may papaniti na itananang. Iswadya ka mo nga dagayam sakit na. Ala, agpatibkar ka anak ko. Malasatam tumutlaan day taapan nubok iti biyag mo. Agkamang kakan ni Apo Diyos. Ay na, si kamot gayam kaanakan. Sumrag ka. Agyaman na kanti. Umay kayo kumustaan? Nasaya at lata ti kasasaad ko dito, kaanakan. Ah? Ni? Adda lumabas akaro, auntie. Ayun balasan ko. Itabundan ni Elmer. Dito'y ngamin tinakalamayan na. Tadda nagatang da asular kan balay da dito. Nasaya at mo, taimay ka. Makiatendar ta ititabon na. Elmer? Sino nga Elmer, auntie? Jay sigud anubyong ide kaanakan. Anya? No kasta? Natayan ni Elmer? Kunak no nagabron. Nagawid Nagawid ide agsaksakit ide abroad. Kanser kanumot jay impatay na. Anya? Rabiin, Faisa.
Ada ka pala dito balkon. Ingka maturugan na anak ko. Jak makaturog, nanang. Umuna kayon ang maturog. Kaslada na unaga pampanunutam. Ada ka di parikot mo. Awan, nanang. Malmaldayak laang amang pampanunot itinapagtang da Jud kan Elmer. Ha? Agpadaan na tay dagiti nagbalin apaset itibiag ko. Apayakas chay. Ay, naira na siguro akas jeti wagas ti pan nakatayda. Kan naira na anasapa da apim musa ay. Nanang, Kasta ti biyag ti tao, anak ko. Ada pagpatinggaan na. Amin tayo, agturong kan ni patay. Isu nga awan bumatuon wag nanayon dito rabaw ti daga. Ada amin gibus na. Isu amasapol asaganaan tayo day taapagtaeng. wan matkit di nanang. Kan amin apasama kiti biyag ti tao, ada plano ti Diyos, anak. Isu nga ikamang tayo amin itinamarswa, dan yaman na pagdaldalanan tayo. Ta isulaeng ti makatulong kada tayo. Biyag ti tao. Umunakan nga agawid iti balay, Julie. Siya kung ti makaamamang isimpa ka nagiti tagila ko ta. Sigurado ka, dun lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gaputa malaman. Nagawid pa yan nagiti daduma akakadwata ng aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya kung ti makamo dito pusto ta itinatang. Agluto kan tumutan iti pangmalaman tayo iti anak ta. Naala, si kalat na nga rin ti makaam mo lakay. Inakpay gumatang iti karni nga isagpaw ko itulunto kasi daan tayo. Wen bakit? Darsem, tani, makatutudo. Ang mga mabasa ka nga agawid. Ay, di mo talag sardengan ti tudo. Sapay awan kaputek, kan awan trapal ni tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyandaan. Nagawid na naging padak ng dakla ko. Makamunitan. Sarap ko suga kung tinapig sa atudo. Diyak kaya ti marabyan launa dito tiyandaan. Mapana ko ni tinang iparada iti tricycle Di ko. na iti damas. Ha? Nakatutok iti bakaran mo, timo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Tarasam, Pangasim. Di mo alam ti kwarta. nagadupay lasam! Titakan! Rabi, una yun, nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni tatang. Ay, nahawan nga rin anak ko. Itay pa akong kontak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanaga naklauna yan. ha? Agriring ti cellphone mo, nanang. Ang mga nun ni tatang daytan. Baro ano meron ti agbarbarang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Dondon, sir. Anya, ada di ta ospital ti asawak. Juan, sir, mapanak di ta ospital itamat lang. Bye. Anya ti ko na dyan mawag, nanang. Pulis na jay anak ko. Ada ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati kan anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Ada ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Dun. Pinalagyahol da abari tinatangkan na ba nagtiulok. Sana po ako ti puot ko bakat. Anya, Diyak kamon tinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta naglakwanta. Kastamat ti cellphone ko. dun. Anda ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka naging ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeepney driver ti nakakita kanyak. Ngay sumatan tinangitaray kanyak niti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao no asino man. Wan bakit? Naawan na di lalaki anang intaray kanyak niti ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gapoy ti dakkel a sugat ko.
Namwak tinapasama ka ni Dondon ni Tirabeya na ka. Kumusta ang ti asawan? Agpapaimbag pa ang tatang. Sa diwa pa ang tisugat iti ulo na. Ay, una yan tinapasama kan ko, ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up kan ko, ana. Saan tatang? Adda ka no iti likod na di holdupper. Nagpartak din na pasamak. Kalaat-lata ka nun apinalag di holdupper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Tamatilaw day jay hold upper. At 20 ka nang pinagas mo na nang. Mangan kan. Tapno daras nga subli ti sigod at igsa. Inggatangan nak iti agas ko, anak ko. Kunak man no awan kwartam. Da kwarta kita nanang. Isungay nga tangang ka itihagas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan nanang. Nakastra ka ko niti trabaho. Ala, mangan kayan. Amo ka mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga road ta nakastrakan iti trabaho. Saan kan nga istambay? Nagsakit ti ulok, Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumar mo ka din dagiti agas nga in reseta kan ka ti doktor. Uwan, bakit? Tsaka mo no ang payakalata si Makitiulok. Ala, mabit lang. Inak mga yab iti tricycle ta itarayda kan iti ospital. Sanan, agkalmamat na siguro no madamdamat ti sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas sa tinamar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ta! Apay, abimangon ka, dagos Dondon. Awan ti agtatakaw. Agda, nakita kit tatakaw. Agda imo ko na. Nakabutbutang tilangana. Agkalma ka kumalaang Dondon. Tagtagainip mo laang at agtatakaw. Anya, Mabit lang inak mangala iti danom nga inumamtap no agkalma ti riknam. Sana pud nung adag tatakaw. Tagtagainip mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni nanang tatang. hindi nakasigan. Tumatayo ka. Ha? Tumatayo ka. Apay ang mabutbutan ka tatang. Anya ti mapaspasamak kada kayo. Hindi nakasigan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdagra! Saan? Apay nga isarsarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran tatang? Siyak daytoy. Ni tiyan nga anak yo. Umatayo ka! Pang-asin! Nakaturugan ti amam tiyan anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko ana. Managbutbut ang matan ni tatang nanang. Ipagarup na matan adangrak. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pailaang ni Jabalay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam, apaman ama kariing. Uwan nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino nga ta napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakitang ka di. Nakitang. Ti anya. Agda dito nagtibalay diyag tatakaw. Nakabutbutang tilangana. Anya? Pulis! Mga yapka ti pulis! Kartingam! Umay tagtatakaw! Dangran na tayo diyag tatakaw! Napukaw samat ta ni Dondon ti limbong ti panunot na. Kakanat matan ti bagbagana. Sapulan tayo ni Dondon tatang. Kalaat at imaray kat jakon masapulan. Uwan, anak ko. Sa pulan tayo. Patsa ka saan pa anak ka adayo day jay. Agpagpakaasi at kalugaran. Sapulan tayo kumati asawak. Tsak kayat nga dadakas ang mapasamak kan kuana. Agyaman ak kakalugaran. Adala man ti Rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalmaan direk naman ako. Di tayo mapukawan ni tinamnama.
Sana balay na report tayo ni ti barangay ken kadagiti pulis ti napasamak. Jak namnamaan na kastoy ti mapasamak ti ni Dondon, tatang. Ura siya. Lahat mo tinanapukaw ni Dondon ti limbong ti panunod na. Kaya't ko nga ipa-check up iti doktor. Ngam kalat at maray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sapay kumatawan ti dake sa napasamak na. Sapay la tatang. Madanaga na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanod ti barangay a magsapsapol kan kuana. Ada bus-busin na nagitilugan. Makatitiling ti busina dagita. Adamot lalaki ang nakapating nga ti kalsada. May lasin ko. Isulay ta di lalaki ang vendor itinatang nga hinoldap ko. Kaslawan mo ti bukod na panunod. Pahingid ka, naknasan ka matalan. Pukpukawan man. Hoy! Talaga saan nga glisi. Nakatakdar ken isarsarapan na ti na. Langa na ti mabutbuteng. Manipod si mangpet ka. Di ka pa'y nagtagtagaray, Marvin, anak ko. Ako, nanang. Di daklatan ikaskasa. Kasla ang taytayab ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di daklatan ikaskaso, nanang. Adalasim kan iti isip ko, iswa kastuyak. Kat, kumusta nga ron ti trabaho, Marvin, anak ko? Nasayat mat, nanang. Awan parikot iti trabaho. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Lalaingam ti agtrabaho. Di ka agsadot-sadot, tapno di nakaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga tagtrabaho. Kumusta tirik na yo? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matan tirik na. Adda nga mintumtumarak nga agas. Nasaya to kasta, nanang. Basta di liwayan at umaran, dagiti in reseta ti doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan, anak ko. Pasensya ka no di ka pa matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y mutla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Da kayo gayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka makita, anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay ti kayat ko amangagan asumpan. Ibagam kumakanyak no anya ti pagparparikutam, bareng makatulong ak, anak ko. Kinunak mo tin adiyo kaskaso ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ama pukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging gaita. Saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanaga naklauna yan. Ikaw, lukatan tiri daw. Terasan. Nihapong mo ti agtok-tok-tok. Anya nga tatibagana. Aday tante asawa manak ka. Ada nakakita kan kuha na ditoy. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. Agpigpigir-gir lang nga natin mabutbutan. Dondon, siyak day to'y. Ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jebalay. Tumakdar kan. Di na kun malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo iti ospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Dondon. Saan pa'y tatang? Madama pa'y lang atamtamingan ti doktor. Hala,
kabayatan nga rurayam ti doktora ng taming ka ni Dondon. Yung kapaimangan, amo ka mabisin kan. Jak makarik na iti bisin tatang. Urayak pa iti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun iti doktor, nadaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakadangran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuteng na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan-lawag iti dayta sakit. Ang di tagtanag. Da kalupay namnama maagasan ti asawam. Awan tatang. Ang talinay pa ila iti sumagmamanual daw iti ospital. Tapno maagasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Dondon. Nakakaasin tilangan. Kimotong pa yan. Jak namnamahan nga agtungpal ti kastoy. Ayayatan ka unay-unay, Dondon. Agpaimbag ka ha. Mailiw kamin kan ka. Kailiw min na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyak. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kamila dito'y at tumulong kan ka. Tapno agimbag kan. Sana nga agliway nga agkidaw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagimbag kan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao anang hold up. Kanang dangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko na. Sana napukaw ni Dondon tilimbong ti panunot na. Tatang, Nagapuak di police station. Awan kanupay mo development iti panang sapol da ti suspect. tatang, Ngam salamat maturog ti Diyos anak ko. Patya ka matiliw tumot lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Dondon. Simuruman ang ti asmayo nanang. Ngam di ka madanagan. Tanda tayo dito ospital. Sakman mo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung ti doktora makonfine kayo. Tapno maobserbaran na ti sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Ang pangalaam nga, iti kwarta pagpaagas mo kanya, kanak ko. Di yo panunutin da ita. Siya kung timakam mo. Tinapatay. Ada kayong dito ospital. Oh, Hapay anak ko. Hanya tinakitam. mailasin ko ti lalaki nga inasimay ti nurse. Iso di lalaki ay naundap ko. Ang dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanya tinakitam ko na. Akuan hanang awan. Di daklatan ikaskaso. Donas kan ngagtakawak. Aramidak. Tapno da pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabalya mapanunot ko. No di agtakaw. Pat gagti inak. Kadyak pa'y kaya't amatay. Jay babaya naggapoy ti bangko. Surutek. Kat agawag jabag na. Naglaon lakit ni day jay ti adokarta. Daros at timag na. Tapno masit ka kadagos. No makaalak iti napinta sa kundaway. Agawag ti pag na. Ano ita? Asidag akong kankwa na. Kilaatak nga agawon ti pag na. Itan! Ay! Tinagaw! Itaray! Tagtatakaw! Daras at ti agtaray! Masapol ang makadayuak! Sulsulti pa nakti pulis. Tumuroyok. Sana nga agpatiliw ka na kita pulis. Sa batang dakdag iti tao. Saan dito ti pagtara? Saan? Ipatandag! Di dakti magan! apay pinayabandak dito'y presento, tatang. Kaya nakamakasarita ti hipi anak ko. May papan ka na, iti natiliw na ngagtatakaw. Sigun ka iti pulis. Inaklod jag tatakaw nga iso, tinang hold up ko ni Don Down.
Anya, Sadla ni Dondon ti tinakawan da dya tao. Hindi kat ado da pay. Nagtakaw manan da dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalutpot dagiti investigador. No iso tinang hold up ka ni Dondon. Kat iso dayjay. Napilitan na mga klonit ya amin. Ano ti may dito'y presintaw nga reklamaw kontra itag tatakaw. anya. Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pagawan anak, misis. Pagbababawiyak dahi siya nga naramid ko iti asawam. Naramid ko tinag-hold up. Gaputa ka sa pulak ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Adda ita iti ospital ni nanang ko. Anya, Ulitek tagkid daw iti pamakawan, misis. Sapay la kong mata mapakawanak. Makunkonsensyak. amom ka dinuan niya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kenkwana. Nakaro ti panagbutang na kansanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman na, tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo ka na kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod na limbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos dondon. Dinengag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Kang runaan ti amin, nakabalodan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya, Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tenji na ang masakit. Iti tulong mo't laang. Nagiti kakabagyan da. onya. Panagtakaw ti na panunod na wagas. Tapno may gatangan na iti agas. Ti na masakit. Banagasan arumbang. Tatan, Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. uwan tatan. Itatan na imbagan ako. Makatulong akmanan iti asawak nga aglako. Ay na, di mo pala panunutan da itaba naglakay. Siyak pala ti makamo iti pwesto ta iti natang. Adamat ti anak ta tumulong kanya. Muwan dun barok. Talinag ka pa dito balayo Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Tasaan na tayo abinaybayan. Iso tinang tulong kada tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito balay, friend. Wen, tapno maisapak nga yagdag itoy. Ni, sidat karayan mo dahil nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak ay karayan. Ala, abing nga nga inyag mo dito ngay. Imbes sa sidaan nyo balay yo. Madan iji balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailoto kon da itoy. Tapno dasang patanda tatang mo asidain da. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan ti sinatayaw. Prisko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit may siyak man tinakita lang. Mangan kalakaday. I'm Fred Barok. Di kag babay na. Mangan ka lang. Total, si kamot tinang isang puti si datayaw. Kan si kapay gaya man tinagluto Barok. Wen, tata, para kada kayo dayta nakamulak. Man-manaw ti kasking kaabaraw. Nusak ni Mila, si kati aklunag. Tananakim kaabaraw. Anan mo ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga rod sapay ko maata.
Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam, Mila. Wen, kunam nga minayin. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagait. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo tiyaga sawa. Saan ka day, Fred Barok? Ha? Uwi na, tata. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Asino nga itipilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam da ita. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Nila ang Fred ti nagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pitpay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, numabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramiden na. Narespeto ni Fred, no idilig kadagiti upat nga agar-aram kin ka. Gwapo da nga agpaysaw ng pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kan to agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katandapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Ken di magasak iti asukar ken kapiyo. Adtoy. Adapay gatas anayon na. Ay na, agyamanak barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Ngamin, malaksid anak kasing-singpit ka, naparabor ka pa'y. Saan ka naimot? Di ka madanagan. Ipasiguradukin ka nga aklunan na kan iti mabiait ni Mila. Ada kadimot lanam ken ka, Mila. Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingpet ko ita. Nakarkaron to pa'y no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat pinili ka pakiasawaan. Gaputamok nga awan to ti pagbabawyak iti udi na. Wan, ipasigurado ken ka. Di kan to paldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo aktupay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay-ayatan ka, Mat. Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala, siyak ti rumbang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akong kunakmay. Ala, inkay jayan. Aginanakakit di. Siya akong ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko maitaya. Tasyak tinagluto. Ha? Si Kamat. Sika lang arudan tinaglaba. Sika pa'y lata agluto. Nilat ko ak dito'y balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ura ag cellphone ka iti agmalmala. Mabalin latta.
Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan ka na iruam magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Ken syakton ti aginaw no madamdama, numalpas ta amangan. Anya? Ken agawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rongkaran dananang ken tatang. Ken istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi kapag trabahoen. Tapno saan da ngagdandanag ken ka. Bakit? Ha? Katuan talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kayat ngagtrabaho ak. Ken ura inal daw asarong karam ida. Bakit? Tapno maragsakan da. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige. Makaammo ka. Bakit? O anya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw, perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isut aglaba, agdalos, agluto ken aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ko. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namot ngamin. Di na kayat ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak iji balayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nag-aasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasing-sing part nga asawa. Nagkapam, ampang. Napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpaskanda ngamin. Adutin na Oy, Bod! Napan ka nagpaaram isutem mo. Fred! Ala, sumrekan. Tarsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga igamam tasigat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga no sa bali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay magtantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay ti sa bali pa kabanugak. Manipod din ton bigat. Di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti pa naglablabak. Gundawayak ti kawan pailat anak ta Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti swildok kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam! Anya? Apay nga taakas dyan magtanti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no daki na pudno dagiti pagpabasol na kanyak. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Uro-urayam na kiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Fred? Nagalas mo ti pagkit kitaam kanyak nga asawa mon? Talaga, may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka di tayan titawa. Kas kalagor ura iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino tindigosam? Ay, diyak amukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, huwag awan bagas. Kanda duma pa masapsapol iti kusina. Mayam, tasyak ti makichinda intong bigat. Ni, apay, awan trabaho no bigat? Ada, nga maglanganak pailaan. Tapno makichindaak. Siya kun Ay, saan? Amok to mo lang agpaaram ti kuwa medya ilay. Nay, nakapasyar ka mat barok. Wala nang. Taumay kayo ikan iti siday niyo. Nakichindaak ngamin. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat ngagbannog di anak yaw. Ay na, nagkasat na talaga dya anak me. Ken kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rongkaran nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh.
Anya, ay naglukon day jay a babae. Ay, di mo unay ispoil din, barok, tamang ano agruam. Saan mayt, nanang? Jak ngamin kaya't ngagbanog dyan akyaw. Isu ajak pagtrab-trabahoy. Limok magngaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto dyan akyaw, nanang. Sige, nanang, mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan ang yaman na, nanang. Sige. Alag, tirik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patyon da. Tauray anya ti aramidag kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakay kamanga. Basit la arigalaw. Maala ka, tirik na da. Inutom tag sida Tapno adda sida inta numalang mila. Kundi ka man kape a kape. Ta nagnginat ti asukar kun kape. Pati gatas na ibusay. Hala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto ta iti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inak man iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Rumwarak tayo na agtrabaho. Di ka rumwar dito'y balay Agtalinaid ka lang dito'y. Tano di ka masangpitan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakkel mo. Tandaan nam da Mila. Nangagnak, Mila! Uwan, Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mariwil mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin na nang. Amuda ngamin ti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, Wan, kumusta ni Mila? Din sa makilablabadan. Di pa'y umay pumasyarmot ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun, nanang. Takas jay na muttay. Simadot muttay, nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni balay. May bayak matlatan ta asawak kit nga ron. Uno, amang ano aginaw matay. Saan, nanang? Kasano nga agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Kin pasaray siyak pala tagluto no kasi nga aggapuak iti trabaho. Ay, naglokon. Ay, inaktuman iji balayaw Ay, takasarita. saanin, nanang? Di yung tanta kaasimay. Okay lat tamit kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak, nanang. Taay ayatag, di anak yaw. Mila, umaynak Manila baan? Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Oray italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amayapak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito lugar tayo. Ay, kwa. Iyagilangan dagiti ipalabayo ditoy, Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito'y balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak dito'y balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masango ti mangyig ditoy. Aduunay dagi jay. Isu anasaysayat no ije balay ti paglabaam. Di ka agdanag. Tanayunak to ti tangdan mo. Sa balin to pay dagitay badbado nga itad kuken ka. Ikkan ka iti badbado. Taado ti agsangpit a package me. Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan, Mang Diego. Urayak pa arumwar nila kay kung sa akrumwar. Anay ko! Anya ka matan! Kaslak mo't laubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngamanya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Saan ka na pan naglakwat sa? Apay nga rin narabyan ka ay. Ay na, unay ka matan. Garang ganjang kaki dia. Pag-aayat mo ti mapanag marmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tamlang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! No makapanaw ka.
Padasam ti pamanaw, tapilayan ka! Makamunitan. Gundawayak ti kawan ni Fred di ti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli dito eh. Nauma ako ni ti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pa'y. Mila, nakaw! Ha? Mila! Lukatam da itoy! Ni tatang. Ay, agyaman ak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang tatang! Umayan! Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred, natinag iti balaya pagtrab-trabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor, maapektaran da aking baba pa sa tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred, Kasano pa ita na makatrabaho ak. No kastoy mo tinti kasasaad ko. Nukasta. Pakitang tao laeng dagitim pakpakita na iti kalabays. uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramin na timpakpakita na kada kamay. Ay, paiman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tuto pampailaan. Maday, tinakam ko itinamwak. Bakit? Ala, baybayan yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nangam. Nasaysaya at matlaang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Wan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikat ko. Oh, ato yan ti danom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan na ko ma. Gapo iti kinasabrak ko kin ka iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan na ko mga asikasuin. Mila. Ala, lipatan mo tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam titulong ko. Di ka baybayan, Fred. Agyaman ak Mila. Ulitagtagkid daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanan na kuma.